Dobar dan, noć ili jutro, vi ste na kanalu Stigmatika, tema je veoma topla, fina i sve kontra onog stanja zdravstvenog u kojim sam ja, vas ne opterećujem time. Dakle, ono što bi vam odmah savjetovao da ne zaboravite, to je da se lajkate, a po mogućnosti, da lajkate i po mogućnosti pretplatite na kanal, jer bit će još zanimljivih i boljih videa, također i da pregledate sve one ostale i da izlajkate koje niste, jer će nam to puno znači 6. novembra. Mogli ste vidjeti u naslovu, teme su žene. Zašto sam odabrao tu temu? Zato što ženama puno dugujem, pogotovo dvijema ženama u mom životu trenutno, i zato što nisam puno pričao o ženama na videima. U stvari, nisam htio da razdvajam muško i žensko jer u mom životu to nema. I ne volim neke priče, žena može ovo, muškarac ne može ovo. Mislim da je to sve od osobe do osobe. Također tipovi muškaraca, tipovi žena, sve me to jako ovako živcira. Ne postoje tipovi, postoji neki X faktor koji vas privuče. To je znači kad se rano šta vas privuče na nekom, to je taj neki X faktor. Znači, i to je od osobe do osobe. Nekog privuče seks, nekog privuče intelekt, nekog privuče oba dvoje, nekog emocija, neko iz interesa, ali to već nije znači tema, to je nešto drugo. Iako ne osuđujem prostituciju otvorenu, a ovu hinjavu osuđujem, tipa starleta i tako toga. Ali ovo, znači, sloboda je, pa Bože moj. Također, monoteističke religije su veoma mnogo umanjile utjecaj žene na prijašnje religije. Dok su templari malo s Magdalenom to nešto pokušali, nekako žena uvijek mora biti u pozadini, s tim se ja ne slažem. Mislim da niti su žene pametnije od nas, niti smo mi od njih. Svako je znači u nečem svom. Također i to žena nosi 3 stuba kuće, pa dobro, četvrti bi pao bez četvrtog. Ili možda i muškarac, neđe nosi 3 stupa kuće, neđe i dijete. Ono što zamjeram ženama je što manje pričaju, a sve češća pojava o nasilju nad muškarcima, koji je obično emotivno ucjenjivanje ili tako slično. To bi molio dame da više pričaju. Ono što zamjeram muškarcima je što se previše fale, kako oni ovo, kako oni ono, a veoma su stidni pred ženama, što poklone i cvijeće kupuju uglavnom za Valentinovo rođendan i 8. mart. Žena voli da joj se kupi poklon, prava žena, ne moram biti puno vrijedan, ali da si ti potrudio oko njega. Znači, više će žena cijeniti buket koji si ti napravio, pa makar on ne učio ni na šta, znači, nego da si 100 ruža poslo, iako i to je geslo, znači, oba gesta su lijepa, ali kažem da nijedan kod prave žene ne čini razliku. Znači, da li si ti dao toliko novca ili toliko čini, možda samo kod osobe koja stvarno nema novca pa je skoro sve dala za taj buket. Što bi još rekao? Naše žene na Balkanu su tek sad, nažalost, počele da primjenjuju neke modernije sisteme, tipa, evo vidim da se počinje i ti zlatni flasteri ispod podočnjaka i to. Sad zamislite koliko su strankinje, u biti nisu ništa posebno, pogotovo i te glumice koje vi gledate, koji su to filteri, šminke, koliko to nema obaveza. Ko što recimo moja ima žena ili majka, znači kad dođu s posla još imaju obaveze koji većina žena, znači s ovog područja. Muškarci uvijek gledajte da nekako ravnomjerno i novac trošimo, znači ako ti ideš u kladionicu i to, onda i žena mora negdje da ima ispusni ventil, nije ni njoj dovoljno samo
Drugo, ona ima često jedna ružna rečenica, a to je sve znači taj jedan patrijarhalni sistem koji je vjerovatno će biti popljivan u ovom videu, ali šta ću, i ne pravim ga za takvu publiku, nego za malo drugačiju. Želim, ne znam, kao sveticu u kući, kurva u krevetu, ma svaka žena zna sve u seksu ako želi da zna. I ako ima motiv. Znači, ne postoji netalentirani, talentirane, toliko sam se u svom životu uvjerio. Znači, svaka žena može da bude porno zvijezda. To nije nimalo, znači, neki uspjeh. To je čisto hajde da to uradim i ko što i muškarac može, pogotovo sad imate one sisteme da produžite penis, da vam bude 50 centi ako hoćete, i bocnete se injekcijom za erekciju i vi ste porno stvar, mislim. Ali nije to sve u tome, znači postoji taj neki bitan X faktor koji žene uzbuđuje više nego išta drugo, znači to može biti neka vaša gestla, neki, kako ćete to vidjeti, pa dobro, osim sjaja u očima vidite da se žena uznervozi u vašem prisustvu i oštite, da li je ta nervoza, dobro, seljačina ne osjeti, da li je to što je njoj neugodno, napadno ili je to što ona se osjeća, ne zna što da kaže, da se neka zaljubljenost također i kod mladića, pogotovo mlađih, ja znam po sebi, ili počneš kao u osnovnoj školi da tučeš simpatiju, znači da je čupa za kike, da trči za njom, a ona tebe da prijavljuje u školi redovno, nešto, to su prvi znaci neki, znači da gledate jedno na drugo od sve djece. Onda u srednjoj kreneš, s malo nekim žešćim stvarima, da bi to sve poslije kulminiralo, sad ne znam, mijenjaju se osobe kako se mijenja svoj životni razvoj. Međutim, kad počne zajednički život, to je već onda nešto drugo. Onda tu treba jedna ogromna doza poštovanja, strpljenja, razumijevanja. To mnogi nemaju, znači ožene se, udaju, vjenčaju, neke pare dobiju, spiskaju i onda ajmo odmah razvod, još ako je tu i dijete se desilo koje će imati traume koji svako razvedeno, znači tu treba biti jako oprezan. Međutim, da ne pričam o tome, ne želim da radim duge videe, znači što poručujem jeste da svakoj ženi pristupate sa poštovanjem, bilo da je to čistačica, konobarica, radnica u bingu, osim ako je stvarno neko bezobrazno đubre. Znači, bez obzira čime se ona bavi, da li je dobro, normalno da ćete imati neko veće poštovanje prema osobama s akademijama, ili ne znam nija, ali ne morate. Možete imati, ima i đubradi, znači upoznao sam sav mogući sloj društveni, tu sam našao najgoru aždahu, da sad ne pričam. Uglavnom, žene znači vole poklone, vole iznenađenja, bar ove koje sam ja upoznao, i da se zahvalim svim ženama u svom životu koje sam imao, pa čak i onih s kojima sam imao negativno iskustvo, jer sad ova pozitivna više cijenim. Tako i vi muškarci koji ste trenutno usamljeni ili tugujete, posle muškom mogu to reći, šta bi jedino rekao da malo smiješno bude, šta povezuje sve žene, može se samo reći jedna stvar, a to je bilo da je majka, sestra, žena, ako šuti, tad znači, kako Maca kaže, Dragan Marinković, ako muškarac šuti, tad je on mislilac, a ako žena šuti, tad je mislilac najebo. I svaka će na pitanje šta ti je odgovoriti ništa. To je, znači, ja ne znam da je jedna odgovorila drugčije. I onda ide stupanje kroz kuću, na sve moguće načine da vi osjećate se krivim.
Uglavnom, tad se vate kako znate. Ja sam se vadio buketima, oni, čime sam znao, ali uglavnom tad znaš da si ga zasrao. Kad žena da zna da je muškarac, da je ona zasrala, pa žene to znaju nekako, žene su tu mudrije, ali onda to nekako i brže popeglaju jer smo mi više dječji nekako. Mada i to je od osobe do osobe i tako. Što se tiče, znači, tipovi po meni ne postoje. Sve ono što nekog nerviram, recimo ja mnoge žene mogu misliti nerviram. Neke nemaju nikakav odnos, nekima sam simpa, od neke bi možda ostale sa mnom čitav život. Dakle, sve je to, znači, tako je, mislim da samo taj neki X faktor veže ljude. A to neki tipovi, za to ništa. Da li ima velike grudi, male grudi, da li ima ovo, da li ima ono. Vi se počnete kad se zaljubite u neku osobu, na te neke njene nedostatke vam se počnu sviđati. I prosto ne date da ih mijenja. Tako da sad pomodarski ritam mijenjanja, usne, nije to. Većina muškaraca to ne voli, više voli pravu ženu, znači onako natural nego, pa i mislim da i žene više vole ne previše nabildane muškarce, kažem sve, znači ali uglavnom trebate širiti ljubav. Izostavio sam gej parove, znači i bi i sve u ovoj priči, međutim, znači, ljubav je ljubav, pa sad, nemam u tom iskustva i ne mogu da pričam o tome, nemam ništa protiv tih tipova i protiv tih ljudi, čak mislim da oni koji toliko laju protiv tih ljudi su u stvari sakriveni i imaju nešto čega se boje da je možda i sam to ne postanu, tako da ja stvarno nemam ništa protiv tih osoba, mogu bi se i družiti s njima i sve. I kad ne može me se za nešto optužiti, kad ja znam da nisam za to kriv, jednostavno čovjek se po gestama svojim oda. Uglavnom, dakle, muškarčići i stariji muškarci, pazite na svoje žene, što više komplimenata, ali ne onih samo reda radi, a također i vi žene vole i muškarci komplimente, vole i muškarci poklone, vole i muškarci iznenađenja, nemojte misliti da ne vole. Nemojte misliti da muškarac voli samo otići s rajom, neđe izaći, gledati utakmicu, volimo mi to, volimo mi da nas svi iznenadite, nemojte se opuštati, pa vi ste se previše malo o tome opustili. Eto, toliko, Eto, toliko. Uglavnom, ovaj video vi možete posvetiti, znači, nekoj svojoj osobi, a ja posvećujem, znači, ovoj svojoj preko puta ljepotici, najljepšoj na svijetu, i svojoj majci koja je zaslužna za mnoge stvari u mom životu, zaista puno mi je pomogla u svemu. Kad sam baš bio na nekim teškim situacijama, pomogla mi je, nekad me je pustila i da sam se čupam, na što mi joj zahvaljujem, inače nikad ne bi bilo čovjek od mene, što se kaže. I dan danas je ona tu, ja je zovem Langley, kod američki vojnik kad se neđe nađe izgubljen, pa backup traži, tako ali ne možeš stalno tražiti backup, znaš, ne možeš stalno lutati i tražiti da ti se s nosača dignu avioni, da ti pomognu. Uglavnom, ljubite svoje žene, čuvajte svoje muškarce, budite nježni prema drugima, to je sve što imamo, to želi da nam uzmu, znam da žele, znači da što više to odalje, ali mislim da im to nikad neće uspjeti, definitivno. Uglavnom, poruka videa je samo ljubav i čuvajte svoju osobu, jer nije druga nešto bolja, vi ćete. Ovi koji mislite, doduše kako ko, ali kažem većina, znači bolje graditi neki miran most nego praviti novi ispočetka i onda kad dođeš do kraja vidiš da nisi uradio ništa, jedan si srušio, a drugi
ćeš opet morat rušiti, da nećeš više imati volje praviti reći. Eto toliko, pozdravljaju vas Leksi Stigmatika, ako sam vas ugnjavio, oprostite, nadam se da sam uspio prenijeti neku svoju emociju koju osjećam, neku emociju ljubavi i zahvalnosti, eto ljubavi prema ženi, zahvalnosti prema majci i tako sam želio da uradim ovaj video. Vidimo se i čujemo čim opet budem imao snage i račun novi video. Pišite dole, nema puno komentara, zadnje vrijeme primijetio sam, ali bi volio znači da malo napišete svoje iskustva, da pregledate znači ostala videa, lajkate, subscribe-ate se i tako. Vidimo se, pozdravljaju vas Leksi Stigmatik 100. put, čao!